Umugabo mwiza, umugoroba wa tariki 16 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, kuri mwe mwese mubana natwe mukadukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Tuje mu makuru yacu rero muri uyu mugoroba aho turi bwibande kuri izi ngingo zikurikira. Turaza kunyura muri Masisi ahazwi nka Kinyana, ni muri Nord Kivu. Turaza kurebera hamwe ibya operation zahabereye. Uwo bita ngo ni Afande Jackson, umugambanyi karundura wagambaniye umujyi wa Bukavu, byarangiye bye bishoje nabi. Wazalendo yaje kumura bivu birangira imwivuganye. Nyuma ya Katobi ahangaha ubwo twageze muri Walikale, haravugwa yuko ubu Wazalendo muri iki gice cya Walikale yamaze kwisubiza utundi duce tugera kuri dutatu, ukuvuga ngo imaze gufata uduce tugera muri tune. Ariko ibi byose twibuka yuko bije nyuma y'umusada waturutse muri Kivu y'Amajyepfo wa FARDC na FDNB baje bakabakorera mu ngata ahazwi nka Kiwanja. Kiwanja turacyari muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi none turayibandaho cyane. Kiwanja hamaze gutwikirwa imodoka zigeze kuri 3 zagwe muri ambuscade, ni mu nzira zari zirimo zerekeza mu aho zari zigiye gutanga raporo, zigwa kuri Wazalendo ya CMC ya Dominique Ndaruhutse, babahata umuriro. Abandi bati ibimodoka bariyirukankira, ibibunda n'ibiki byose bari bikoreye. Wazalendo irapakurura irabimanukana irabitsindira. Tuvuye aha ndaza kunyura nabonye operation zikomeje gukomera cyane hano kuri FDNB. Ndabona noneho wa muhungu wa munyamakuru ngo ni Dieudonné w'umurundi, uburyo ki noneho yageze i Burundi akatwarwa. Ndabona amakuru ye akomeje kugenda agaterera nzamba, harimo byinshi biyavugwamo. Ariko mbere ya byose reka mbavuge ngo duhurire muri commentaire natwe mutuganirire namwe uko mwiriwe, mutubwire ndetse nuko mubyumva kuri izi ngingo zimwe na zimwe twagiye tugarukaho umwanya ku wundi. Iyi ni Inkube Official TV rero, reka twanzike gutya. Ndahera kuri operation yavuzwe yuko hari intasi z'u Burundi zinjiye mu Rwanda zigashimuta Dieudonné. Uyu nguyu muramuzi, yari umusesenguzi akaba n'umunyamakuru kuri YouTube, mu biganiro byinshi bitandukanye mwagiye mumubona. Amakuru mfite ahangaha rero noneho yahise anankura umutima. Twabigereranyaga kare n'uburyo ki u Rwanda rwashimuse Rusesabagina rukamuvana i Dubai rukamugeza i Kigali, ariko noneho uyu nguyu we u Burundi bwakoresheje ikoranabuhanga ku buryo ki ari we ubwe wiyambukanye akijyana i Burundi, nta muntu umukozeho, nta gahato, nta modoka. Ibi bihita byerekana nyine bwa bushobozi n'ubukaka bw'Abarundi. Ikindi munaze kwitonda uyu muhungu kuba yiyambukanye akijyana i Burundi. Hari n'undi mushuti wacu, nuko nta kwibuka izina ryawe, ariko wavuze ati ahubwo munitonde wasanga Dieudonné uyu nguyu yari intasi y'u Burundi, yari iri mu Rwanda, ikaba yari itashye rero igiye gutanga amakuru, bakamujyana muri context y'uburyo ki bwo kugira ngo agende ameze nk'uwashimuswe. Kumba ahubwo za rezo sosiyo yirirwaga anyuraho agenda acaracara agaragaza ibiki n'ibiki, yari arimo aragenda bakuramo amakuru. Iby'uyu muhungu rero reka mbabwiye ngo mubyihorere, ibanga ni urizi n'abashebuja cyangwa n'abamujyanye. Reka mpita nanakomeza nerekeza i Bukavu. Muri Bukavu hari umugabo witwa ngo ni Jackson, ngo na Afande Jackson. Uyu nguyu igihe umujyi wa Bukavu wafatwaga yari umwe mu bari bayoboye hano muri Bukavu. Mu bugambanyi bukomeye rero yahise abikirumira habiri, ahita yerekana yuko ngo yifatanyije na mama 23 ingabo za leta zitera umugongo. None nibyo bya bindi bitamara kabiri nyine njya mbabwira by'umutego mutindi uhise umushibukana. None Wazalendo yawinjiyemo birangira imurabyivu. Uyu nguyu yamaze kumwirenza tayari, aho bavuga bati uri umugambanyi w'igihugu, nawe uri umwicanyi, nta wakugirira ibambi. Abana bacu bapfiriye ahangaha, abakuru na barumuna, nawe wabigizemo uruhare kuba waratanze uyu mujyi wa Bukavu. Unanava aha kamite nerekeza Katobi. Kare twahoze tugaruka kuri operation za Katobi, aho twavugaga yuko uyu mujyi aka gasantere ka Katobi kari kamazwe gufatwa n'uruhande rwa Wazalendo na FDNB. Muri uyu mugoroba rero amakuru aragaragaza neza yuko Katobi bahise banafata Mpeti. Mwibuke ko Mpeti kare niho izi nyeshyamba zari zahungiye, ni ku birometero bisaga 18 kugira ngo ugere Pinga muri Walikale.
rero ahangaha Mpeti nayo yamaze kuba tombe, harya buriya n'itombe yamaze kugaruzwa, yagaruzwe kuko yari yarashimuswe ahazwi nka Ironga, hahandi bikomangaga mu gatuza muri Masisi ngo bahafashe, ngo nibwo bwa mbere ngo bari bahageze, ngo n'iki n'iki, nta n'amasaha 24 bahamaranye cyangwa 12 bahise bahamburwa, naho kerekaho FDNB na FARDC batakandagiye niho ibintu biba byacitse. Nkiri muri ibi bice bya Walikale na za Masisi na Rucuru, harimo haravugwa yuko ubu hari indege zamazwe kugerwa ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Muribuka Kigoma akinyeshyamba zahaboneye igihe zikuvuraga zikava zimyiza imoso, zarangiza zikagenda zitanga ibipindi n'ibinyoma ngo nizo zahavuye ngo ku bushake. Kigoma rero ubu ngubu iki kibuga cy'indege tayari cyamaze kugezwaho amadoroni, aho amakuru agaragaza yuko izi nyeshyamba nizikomeza gutsimbarara muri ibi bice bya Walikale na za Masisi na Rucuru, izi drone zigomba kuzahita zaguruka zikajya gukora umurimo wa nyuma. Ariko n'ubundi nkavuga ngo leta ya Kongo hari igihe ifata ibyemezo nkabona harimo no gukererwa cyangwa kuzarira. Ubundi nk'izi drone zakabaye zaraje zigakubita umwanda, zigahonagurira ivumbi, zikaritumura hakiri kare rikarangira rikava mu nzira, uyu mwiryane n'amahane ukomeje kwibasira abaturage bikarangirira aho ngaho, induru zigahosha, abaturage bagasubira mu byabo, bakongera bagasubira mu buzima busanzwe. Tukiri naho ngaho rero ntekamete nanakubwira yuko ahazwi nanone nka Kiwanja, basirikare b'abakomando mwarababonye b'abakomando ba Makenga ngo bya 7,000 abambere, imodoka za mbere bamaze kuzita muri ambushi, aho CMC yamaze kuzitwika. Gusa cyakora azi gushaka ifumbire yo gufumbira ubutaka bw'abanyekongo. 7,000 imodoka 3 za mbere zamaze gushya. Ni muri ambushi ikomeye cyane rero yabereye Kiwanja, ndetse amakuru akavuga yuko uretse kuba bazitwitse harimo abahapfiriye, abandi bakonyaguritse basimbagurika biruka bahunga batazi niyo bahungira. Iyo ni CMC rero yabatashyemo imera nk'agaca kageze mu nkoko. Nuko havana na Metana nerekeza muri Masisi ahazwi nka Kinyana. Ahangaha naho ni muri Nord Kivu. Masisi guhera mu minsi 3 irangiye, ahantu naho harimo harabera uguhangana gukaze hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo. Iyi santere rero cyangwa iyi village ya Kinyana nayo yamaze kuba mu biganza bya Wazalendo ndetse na FDNB. Mvuga ngo twude chapeau ku iyi coalition kuko iri mu kazi gakomeye, kabone n'ubwo izi nyeshyamba nazo zifite umutsi nk'uwihuko, dore ko njya mbivuga kenshi ntizijya zishirayo, ni ugukubita wagera amaboko yaruha nuko zikakototera. Ariko urabona neza yuko iyi coalition irimo iragenda ikora ibintu biri sawa. Kimwe rero mu bintu nababwira, navuga ngo mugire umugoroba mwiza.